On 17th May 2021, Meghalaya's Minister for Agriculture Bantedor Lyngdoh and MLA of Panthor Umkhra A.L. Hek had inspected the parking space at Umkalyar locality in Shillong belonging to Samborlang Dingdo for the setting up of a community wholesale market in the area. Bantedor Lyngdoh, while expressing his gratitude to the owner of the place, Samborlang Dingdo, for having offered the particular space for setting up of the makeshift wholesale market, also said that the setup would definitely ease congestion in areas like Yodo or Bara Bazaar, where merchants, retailers and members of the general public would usually crowd around. Lyngdoh also added that later during the day, a meeting with concerned officials of the district administration, agriculture department and others would be held to discuss on the feasibility of the wholesale market at Umkalyar area. Perhat penguban kampanyo su kiyo delang kiyo wholesale na kapantagi man kampununay kajingya long kajingya yom tan siya idai de yui benta bang siya perhat madang yom bahay ka lang ni kala maliting perhat na ke pagkadun perhat na benta gini nang rap ni tag kontor ba fama action ke lang ni di pagkini ka tan ini sini tendring dan nong ka mau boy ni din paso ni perhat na bantang nong rek ni sini masuk ni on the badan no ka yo de lang ni kawai bat di mahajan ki siwan ban sim ni ki mar ki ni kin ra ba balik ate kai kan long lihat kan kampung dunan lihat ni kejingnya rung yami ko yo de lang ta de jing kan ni badan pas dokumen badan gini kita raja ka badan di museum wa mengira di phone ya pembet ya keren banget ini apa sawan asli kan pet yang dia cakap itu coba long kamu kalau long ya yang keren banget di administration room ya pembet lu bukan muka itu jam di kai ikai di jing perkat ini dengan dalai pet hangin sia perkat ini lihat kamu ini regi pet bukan cakap itu ibiang tambah nomor dong sibun dan nomlong nih ini lu lagi kamu dia ada kan ibiang kamu kan ini kan menteri bukan istri bukan kan ngerap kan ya kan bentar. The owner of the parking space at Umkalyar, Samborlang Dingdo, informed that he was deeply concerned with the plight of farmers during the current lockdown, who had been facing challenges as far as the sale of agricultural produce is concerned. He therefore communicated to the district administration on his offer of the parking space at Umkalyar for a makeshift wholesale market to help farmers earn their livelihood, especially during the ongoing pandemic. Te banlait na katu kajing bun brio banlait katu i tingi sutra kan sia sarkar mah ba ni ka jaka ngi dan ngin su ai ki bikin penankam for the time being tang ba kinyo i ginong rap bikin pendut itu kamar gin lu makan kan sakut sak dum kan te kemo yang ni jaka kalau ngari visible nomor padan ar benta ke parking ketika parking nanti kedan 2,000 square feet dan parking ini kedan 4,000 square feet ada topping apa bahkan pensuk kali di kebanuan te sebut ada kadang kata kayo dilang ruti nong rek anak menangis som ni gini ki mahajan nang nak bentak so kali tieng so kali jengki tai ki mat nang ya penbaik so kedor kemur jengki bikin nong rap ekstu bik ayo kedor lawan dak kali ni lakit ya kemari kilami panang ni exact kan kemar ka kau ke benefit point ni kadang ke entry nang cai ke exact nang ni pandemia tiko kan para kali masuk kan easy flow of traffic la no mun suong no bakal ka drive in wholesale market ni nang rap mah lawan bidah kali atau kandon ni am atau kandon ni am ke jinglum pada long ke jinglum kniat kum subuk kum kayu apa sini bak nak yang jong ati nga ngasu ai subah tang jaka bikin penenkam tang ban yo penpelut ki nong rap itu kamar ke besak lu kata kita ki de kasong bajing coordination apa dengan district administration nak yang police department buat nak yang agriculture department kan jumlah banyak ni tinggi sedang teraja ka ba subah kan kamu kamdan jing chat memang kata masuk lagi just kadang-kadang gini ke pandemik tu aslang sebab ni ke pandemik kadang-kadang ngin stok di nong rap dan saya pada ka kya kason ni teng longin si state nak kira nak kam banyilak banyirap aslang nak kam golong kadang-kadang mah try kam